everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngasi video ma pura la ang ngasi se Lakshmi Puja ni ado ngasi se igi school gi half holiday ni ngan na la ga tabakal baisale de gei sanagi du su tha de ngan na de gei makhada puja taw ni khoi haji zum makhada sandagi ngasi se pung tare ten pan manung baw ni puja taw matam Lakshmi Puja ado khoi kamai puja taw na makhada salaga mayam na sum ulage ado video se makhada na mayam na sum jengbiro ado mayam lai khurambagi sangom krishmana hauri duga dry fruits hapaisu dry fruits ready tawre khara ado sangom kri se khoi mama na thangalame do aina loisandori fajana sangaga sangom kri hawda thadokpa jade aina ikhange haji jam expert oiramde hana haji sum haire khara ado haji sangom kri se loisale fajana oire Hajik lai konda hapaga putharani makhada ado mayamda sum ulage makhada kamai tawri aina khoigi asi lai khuramba se hairuk ne sangom khir ne doi mithai ne dumaina katoi ne khoi akhoi hajik dia than doi ni akhoi get ta ngasi Lakshmi Puja nimi se sumaina get ta dia thanai ki dhuniya dress kune kini dise papa o ba ki dress to dhuniya guri diasan bisala eneka gura guri dia Guri dia, oh wah, sao, oh wah. Ado mayam akhoi Lakshmi Puja se geta sumaina dia thali, ado mama ga sumaina sum thali akhoi ge se wangmani na aina ne ka dawri tulam tharaga ne ka khalaga sumaina thali, ado punokte pama thabangni ai gi se Diwali festival su jam pami sumaina Saki thanba dia thanba se asi su jampami ado ase kuidare hairmi Diwali festival se festival matam nina ne jamna nungai sumaina lai khuramba sumaina decoration tawba dugai dia thanba lady leina kane decor tawba do jampami ado hajik mayam da ulage dia thanba loraga khoi ge se kyam phaje yaina jingo phajadra jingo mayam se Diwali daga khoina ga dia thanba do ado jamning sange kuisu kuidare Diwali Lakshmi ma lai khuramba sina phausa rom je phajadra ko ba si sangom khina yumda hauba sina dukan gi mithai sina hairuk sina koi Mahadev mandir akhoi punna lai khurame hairuk sukalle jumda asigi phausa rom je phajadra Lakshmi ma gi maningi Phausa rong se Namo kora namo Bhal swali de pinky Hajik jam na kano tawre mak se gyan tare ngang se Makhadu saki thale mathakdu saki thale sigam thale jumgi mathakta aina adugai di sina sigam thale geta su phajana thale jong geta mayam aina puri hajik haudoba adugi ready tona loire ado hajik puri jinja haudoni asega muri se kaino khangmra mayam ase methi mana ne dugai di kala jira hapaga mo aina hauning na haurini hajik puri se hauba loire loina kam khali se gorba se akhoi jumda puri pami se aiga papa ga ye husband ga hoi homni ado puri se nukti gi di maina hauba natte occasionally sumaina lai khuramba numi birthday taba numi anniversary taba numi se khoi sumaina puri hauri hijang thonga sai ngasi di sangom king gar oina sarni hausu hau gare jamna ngasi gi puja se Lakshmi Puja se phajana oi grabne jam nungai ado mayam Lakshmi Puja gi video se jamna di sang manate video se mate ka mani memory oina lehausan waina ina sum tawbani kona jeningak pada sum jengba jare video ina sumaina thamgrabani na aduni matam gi video sumaina thamba se kona jengba jam nungai bani Hello mayam ado ngasi Lakshmi Puja jumda phajana tawre dugai di sangom khir ga puri ga su sare phajana loisan gare ngasi ni mise ado ngasi video se asiga sum loisan lage ngasi tamakta bye and thank you so much for watching my video